Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam amazumrati. Watukufu wa jamalifu. Mwenyezi Mungu na janiliuka ya juma ya leo. Inu juma ya ribeli ya kheri na baraka na manufaa na unono na swiha. Ho hanza hahi Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu ya janili joka na heri. He kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ya janili ya ukaya yetumikao do randisa. Ranjar male kumelahari. Mwenyezi Mungu ya janili ukanga alfunga tsumuzirengwao. Yarisamihi madhambi, yarisamihi haina bikado lafanya, yarijali kaswaneda mwahuma hun duniani. Wa alaikum salam ma soeur mama Nadia. Mwenyezi Mungu yalikhufiriliye ye madhambi nane makosa, ya hatuso ntipia insha Allah. Mwenyezi Mungu ya janili ukaharumasi sikao dolona mulfungetumu. Mwenyezi Mungu alinike umri mwinji. Wa alaikum salam famaji. Rifungezi nji, riswalizi nji jorengwa, risamihule madhambi ne makosa. Wa alaikum salam watukof. S'il vous plaît, n'am partage les vidéos nimlo Facebook. Parce que comme joka ya TikTok, ou signale hata e live y coupé là depuis longtemps. Ni wona ukaya e live ya TikTok, yoto signale hata y coupé là. Yabo aloba la kwa tu tapote kwa tu fanyame, on laisse, ça va. Wa alaikum salam madame Ali. Watukufu wa alaikum salam sakina madi. S'il vous plaît, n'am partage. Watukufu wa jamalif. Rare janjar ma ze suje za ku garma biya ni ze suje. Gerjer bilen ba bi en bref. Yam na suje mtiti. I karan suje ma buma doni. Cha ze suje kador lonizo. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Merci beaucoup mama Nadia ma sœur. Mwenyezi Mungu narnike mwiso mwema. Wa alaikum salam habiba. Wa alaikum salam Zamzam Hassan. Watukufu ngasina suje ya mando. Ya mwanamshe mzaze ulohunu Marseille ulona wanawane ya investisse zemali hautombe amoureuse ya mwanamme ulokomor yenda hatarenga zemali zaho wana ya deplace mwanamme ujahunu bahari ngumanzo ya mjohama ze réseaux sociaux e mwanamme hawasuli hajuhane mwana wa mzaze wa âge de 18 ans. Hajuha nemana wa hemzadze woi wa âge de 18 ans. Engwa udahu abasa ngwa upari. Emana ramba wa sujehinru. Doke mwanadamu ilimpara shemzadze rimlaumu. Woi mwanadamu yaja 2022. Woi mwanadamu yarengwa ujahunu 2022. Hatlawa homusizona 2023. E yatlende yatlawa dahoni demwana indazahe. Nzadzahe ngwa mwanahe haroha kumsa. Finalement, yihunga hokaya, ye mwanamme woi, haratie mzaze, nge pari, guyen shidaina, ye mwana wa mzaze. Ye haru mwetu mungu wa nshiyoje, subhanallah. Ye haru mwetu mungu wa nshiyoje. Ye hambizwa nae, ye hajubiza nae. Mbabahe mwana woi katsuzi juoke mwanahe halolo. Mzaze ngene ngoma, finalement ha avue banda hajuoka, ye bwana gedena, ye mwana hai. Mwenyezi Mungu na rupone shari, yarinike mwisomoma insha Allahu ngarjohu jar detaye rilongo seba na wei nana ye mzaze ngarjohu mabia
haukaya mjirande ukaya ngani watu kwa titi kamtswele wa ya ukaya we mrulona wana hata mwana ya timis 18 warenga shababi bani he mwana hao gujo juhane mwana izo zimhunduni kamtsunja nkili garjo hujarmwe suje hiyo ya he bwana woi lilira bie mzazi weka izo wafanya zimerite ziuhunda ukaya kujaile wa ya ukakarangu warante mrumaha wadauhe mrumaha wasaya wa alaikum salam souveniri ya dahoni wa alaikum salam mama Imran wasubuti wenda warenga shababi komori uongu joja ya renge mwana banda ngawe na mwanamu deja saa zifanya garjo ujauka ya inuri juwarangu hale shaye suje mzaze kaja kanza ya avue raili rambile hadisi ni mwanyanya mzaze kaja kanza ya avue ya we mwanyanya kaja jorambi ya hadisi rabe garjo riambe shari kahanza ya ihanywa ya mzaze ya beka kweli zelongozo zimuhundu finalma mzaze halemewa hajihundu hakubali hadisi garjo hambie bwana weye mesaji lidiru hurongoze bo mzaze kena usonga kabura hambia kana hurongoza garjo hurongoza udojoka ya hewe kamdo pense kamdo fikiri yezinu kujaziona kujazifikiri wanadamu wanga warenga wangu komori jahunu wareda sinema eka kamja tapote nyimlo tiktoku nyiwona ukaya heno wakati loba nurudabu hao gabatongo huja wangu wasinyali hata ikupe yabom si tapote je m'en fous. Je vais me concentrer sur Facebook. Comme jata pote coupé, je m'en fous. Watukufu, il y a des sujets ya malu. Sujet ya bili, bwana tso ya lola mwanam shohat. Ikao ngwa hunu Marseille. E bwana woi hazaya wanawaili hata wararu dene mrumshahe. E mrumshahe kusongoni kwa resepise jusqu'à maintenant. Gasina haza wanawaili, tiwara wanawaili. Deja ngasina mahamira rangu ya lule mwanam shohatu. Le problème c'est que et manam shewe zimtabisha o rango usiku ya jafaransa gasina mahamiraru kajaparo bamzaza hembahendu gasina tsumunraru kajaparo bamzaza hembahendu gazimtabisha oraile wana hengwa liwao emrume ngurengo emrume kajaparo twa 50 euro yanike mrumshe kabesha mzaza hawa manam shewe nguji sante yetika ulolo yebona lolongi na manahendu yebende tsilolonga mina wana waili emrumangu grongozi maliza ho wana mzazangu njaparo mbabahingu garjo hujarmaze suje zozo mbili rizone saukaya hasbabu ya Mwenyezi Mungu on va parler on va lutter hatwa kati Mwenyezi Mungu ajuru jenda inshallah hakangar amine ko wakomoro pia kwa na uto change dès que wakomoro wato jo change joka yebani yani joka o matwa mtume Muhammad à l'époque wa change on pia wakawona majuza wakawona zinji na zinji watu change watukufu wa jamalifu rahari jajarmaze suje gamjombabi batisha message usikwa jana ukaya ngamjonyo tipia mitido kashe ukaya mimi kiki de la République mimi orange mimi kiki mi orange badale ya ukakiki yede mhuwa ngumanama mumrani hubwe matsohangu nsomhunra ukati zalaho basha kiki mubasha gamanzonrongoze mwanama tso kuhamba tilak manyanyasi ya parmo mji mtukufu wa Mtsuje ikao de temps en temps ufanya sujet za politique mitido insulte njaparo de gouvernement njaparo de daula haki shami uhamba makalima kumkwaze janibuze kotezo ntipia hani mdu yakane hikma na akili ya lojua ya ukaya utsovada butsinjema tilaki usikwa jana hunjia kiki de la République nayo wakati kao rijoju wa ukaya huvaya le vazi la serse hukanti ukaurongo helikao do wakahanza huvaya ye le vazi la serse ukaudea kiki haumsafihi hautoa makalima ya nrabo ile hompashio na mdo juwa ya ukaya vanu Facebook si udungwa sonti pia si udungwa sonti pia mi udungwa mi woneha njojuwa nidungi haini mruminanza au harmo mjuwa Mtsuje kabata justina nifanya hata mbarongo rani mlo hunumanga rani mlo yuhokomora personne ne me fera du peur jamais ne me fera peur parce que je suis un shababi et j'assume tout s'il vous plaît tilak me fiembabi parce que mi hustehi njaparo maneda minawe njaparo sudaneda minawe njojuwa banda azalidi ya rengensi ya hatu matreka ni kensi vanu ninji azali comme je veux shahe mastehi mina hunro
y a pas le moment njoja nje azalinai. Y a pas le moment njoja insulte. Njani kwa malezi ni maturam ya udodi ya wangu. Shati ni kwa malezi ya udwele za wangu waelewe avec le respect. Tilaki hunjia kiki helikaudu wakahanza. Hunjia kiki helikaudu wakahanza. Wana wenji batagabo mazababi wanzuwa ni waparu konfirme nrongo za kibatani hosomwa imamu Azali karjajibu anizoho hambauka Azali ngena masarambavi wako ukanzuwa nedu waranga subhanallah kalima hamadi lo mimi nja kosione kalima hamadi lo mimi nja jibiwa kalima hamadi lo mimi ntikonta sizire mesaba nrongo hamadi izo nrabo tilaki huoze huduwa za ukaya mtuje gani na mababa ko wenji na wanadamu wenji rijoju wakagaranza uri wanjie haukaya si karidolia cheme avec le respect tilak me fiembabe makalima hoba ngondo tor gonjionai jelika mimi tulamusi jete okomor c'est la vérité ye helika do akaurongo wakausafi heli dero wa hangu haukahani mlugeno wa ha gani mlugene parti ya ha njaparo ya banu badami orange na safihi Azali ila iswa ye lidero wa hani njaparo yabanu na safi ma ministre wa mtuje njaparo yabanu na safi wa mtuje tilaki tu trouves le courage et le kilo ujebanu haina wakati ufedhei bata ngonjo kiki umnike suifazi tsoza hae na makalima madziro ikao je suis pas content mon frère Tilak wemru wa rezo soso mimru wa rezo soso hujojo wamba nambi sha hai ni mru ziankili kazijabima sawa homwezi mtukufu wa Ramadhan nana batino mwezika wa Ramadhani wajaja alhamdulillahi si ujimetriza kangarongo wao rijoju wa izweka udu wa kahaba warenga mswahafu walaba nirenga mswahafu banu labe ya mababako wenji wahomji wahaho zijo ujiba kajajo ujibia s'il vous plaît jelika mimi ngamla umubanu pande waki kukaya we politicien e kangu njilona ishi politiki mitulamu njajo njauka ya we politicien wandugo na droit mkritique sheka mdugo nzwanjarme personnalité ya ne vie privée ya na mdojua kange na wanasho haim gena wanashe wahimi mwanasho wa na mdojua kange na wanyanya si wanyanya jelika miula umu nusu ya wenji hobasha ikao kikiti liderwa hanyubali ni wanashe wa kiki ni wanyanya kiki manadamu jowe ya hanji ya shibatani itoti politiki shahanjarma vie privée ilianze mru ya sadise mru na mkera dhubado juha shababi yado hamba ukaya kawe mru mmetsami nga mjo ikawe mru mmetsami nga mjo parce que mimi si je te commande wallahi emanema tilake jo katsaba ukaya j'arrive à Mitsuje je viens à Mitsuje te où j'arrive njo henda na be non c'est pas comme ça ikaya ufanya na règlement du contre jo ufanya na wakati wo haukaswa naume na mkera vi s'il vous plaît mdojua heli ya urongowa mdojua heli ya ulase message mrunati ya sababu politiki hadungumlu hamsafihi hadungumlu hamkazanrabo hadungumlu haili hamfevehi hasababu politiki kiki na nede mweji mimi demlua orange kao je suis influenceur dans le réseau social na mimi tidonji ya politiki haku mikadonji ya no defender ngo zaki politiki mwebe karmaze suje jimla zahowa komolonsi pia hauwanile mwana mkomori uhundwa ni tambu na mashaka re mwana mshere mwana mere mzadzere mbaba sheka ijaba ni mwana matilak s'il vous plaît méfiez un peu tes paroles udo juheli ya uulase kalima finalement hamaba nuwewe kutujwa uka ya zinji na zinji wa alaikum salam kinaza alur madame Akoub original longue vie à toi ma soeur s'il vous plaît na mdo juwa nyuangu ikaunganyar mere zonusi ya hani babanu heli mwishili wangari shili wao heli uloko mwadu tujoshida wabe hankodi ya nire mabanu minakansi yodi heli nlo faransa tujoshida na be hankodi ya hurema abo ikaudu wakansi mduna fanye siasa na politiki shamduna rensi ye vi personnel ya mdu hanzamdu ya isalise au kasa kime fait mal hobasha kabajaza la fenya mimi mobasha mimbango la hambu mimi mobasha sizala hobasha nzadzatu la mwazalo basha wanama pia ngwa obasha gasine ardhi hapo basha hobwe matwangu tsi hundu boko kwangu ya le parmi ndo tsenge basha ya bo mimi gam aminukati zalo harma mijimili hobasha masujai dango masujai s'il vous plaît na bado juha watoto mazabadi hobasha si politiki chez mwanadamu jonjia si kesu ya orange mwanadamu ikawo mwanashi wa kiki
manyanya kiki momrani ujoishi ya mruha njia itoti politik ya njia liderwa ya omu wahenai yende ya mkorije mreso ufenya na mdofanya mkorije wanadamu ikao wakati haufedhe hitoti politik eka ija kesto ya politik ça va c'est la politique mais eka ija kesto ya utsovu adabu no mna korije mreso utsovu adabu na mkera dhonda ukana baraka yabo mwana matilak ni ou respecte si ou parana si ou hadis j'ai pas aimé ce que tu as dit hier j'ai pas aimé ce que tu as dit hier ils ont abadjana njajibu wa manama kujajo jibu ni dunge manotable wa mtuje kujajo jibu ni dunge emazefu wa mituje kujajo jibu ni dunge la iswaheda ula ni mnike swifambi kujajo jibu na wenju gwa mnika weze kaudu wanzao subhanallah nyezi munamnike khatima njema yarnike mwisomema politiki mrugondo hata hadi wazo binadamu ya njema nyanyanza mfedhehi mliweza kagasal mazelezo sososonse pia gasina zihamya za hatu siti wahara sha alhamdulillah hasbabu ya mnyezi Mungu karjaniki wasawe malezo mrukansi ya fedhehi mrukansi ya deyemu rane janjarma za suje za hangu duambia katila kiransi zia parce que si tout continue comme ça on va aller loin gabwana damu wenji jo wasite haruma miji hatu ika wangu emiji kwa na ujibiwa kwa na uka content s'il vous plaît ngamdidi sana betilak ye message wa ifanya jana ikatikati ya mbiazali tilege mswa afuti kantivan tisafira iswaheda ula kuja jo jibwa chanja ju par jos mutinzi fanya ikati njia ye malideru wa mtuje tiwa safi tiwa njene kujajo jwa na minja Josifani ekati njia yema notable wa mtuje tiwa njene kujajo jwa na minja Josifani haukaya ntuwa na mbamru joni shangaza s'il s'agit de dire ce que je veux haukaya mishababi hufami kawaza je s'il vous plaît na mmefie hili ya urongo wa mruna dojua kiki kado hiyaba ni usafihi kabati mdwa kikado hiyaba ni usafihi na sir jojua badani mlugene telefonahe ya hiya do safihi s'il vous plaît namba kerme politiki mga kritiki mga politiki shati la Kongo do hata utawedira unje kiki na yudore nga mswafu ulava hama wenji na wenji kajajo jua wadute rilege miswafu ulave watukufu nani jajalmeze suje za hangu s'il vous plaît c'est obligé na mwana matilak haukanga salma mwezi mtukufu unti mwezi wa umani unti mwezi wa upulana sheo unti mwezi wa ufedhehilana unu mwezi ani wakifadhaya wa haina manadamu yafanye tu pour tu hata yasamihilwe makosa ne madhambi shanga mlaumu ye mazababi yobasha ni mafenya nyujua katika comme j'étais avec vous nyujua kami shababi depuis au Comores nyujua kami mrume depuis au Comores nyujua karobasha mide kina me mazababi masujan je suis venu en France mais toujours je suis sujan et katika yomruha njia kiki ha politiki njajo intervene sheka mruha njia nai en dehors de la politique njajo bamru nafasi na mkera dimdori agisse mroto fenya hani nati batani hani migami hunu Faransa nsi Comores shekatika Comores mruha mkritika politique njajo kanata haja njaju kanata haja sheka mruha njia nai upande wa hivi prive ya hama kalima maziro wallahi manadamu njo muhimili ya mahala nikajoka deko de mjina hawa njohenda hukaya na wadoka respect hunurija jeri lawe hunurija karjaja jeri baki abuna mkirav nima mazababi yobasha nima zababi yomtsangani nima zababi irungujani nima zababi yobajanani ikawenjwa hanyu nyikiki tankede mhuanyu manyanyanyu msiwane asbabu politiki mana na mru gamjojo mbabuhe sheka ipasa mruyanje ma personnalité privée ya pemrusheo hanzia ilo en dehors de la politique wanuna wado corrigewa watike mrujo yaba na mvuba politique la bemru da corrigewa non ye politicien il était ministre de l'intérieur mruge na droit ya mkritique yabe ezebika udo yafanya Chamva wa unji en dehors de la politique. Haou pache au non. Montrez-vous. Parce que moi, si j'étais là-bas, à n'importe qui,
ujonji ya choti politik wallahi jokarone sana ngamunjua kanjofanya izo ngamjua alafu mbaki na ufenya ganyama makaseti mwone wangu wala warme politiki mrugu fedhe himru kamturi agisse maonesa kano c'est pas comme ça t'as pas droit ya unjemu wangu ye mwana maudum jianai hautsova dabu yode ka obidi mdones shabada mhumba mafenya ya suja yakayo halawa parce que mi de suja nakayo gamjos bitinabe mi de mwana mena kobasha si j'étais pas parce que j'étais là-bas je montre ma capacité tu wona so ondume wangu wa uchamfu tika wana nuo o wale viska tika uzamba o wafanyeze viska uzamba je suis venu en France gamano nizo gamzambo ilizi change nganyiho gamfedhehula kamturi agisse njoli agisse hauzi ya nabi mwana matilak imna message mtuto iwahaho méfiez un peu vos paroles ujokaya gujajo jibiwa ukaye mapolitisi wa mtuje hau wa baba wa mtuje ye kapitale hambu hawe mali deru wa mtuje wanjilo na kujajoka konta kujajoka fier kujajoka konta kujajoka fier walikum salam souvenir Said kujajoka tafier yabona mdo calcule mba bize parole mdo ya jangurongo ya doka namba nruko hamba limite mdo atsende hata halawa harme politiki hanja fami za wandu naye ba wallah ekaido hanzal tuweze vesti rivae vesti za kutsova dabu sina makalima madziro sha alhamdulillah ngari ya mnyezemu garombo mnyezemu makalima madziro atsulela uhanywanyi yabo mwana matilak nana utukufu ahumjwa mtuje hamaste hika mumstehini mwambie tilaki ka mefi mpete parole osomali derwa hato haukaya ngonjonai hunjianai j'ai pas aimé usijotso ngari njia malideri wemijini hanyunai ramba izo kaudu warendao raili gamtsungu hamba ndugu zabatani haufedhehi wandu moi quand je parle là walu bashangwa jo témoigne katuram langwa kati yenzahe faransa umra yangu tranquille haukaya butlasimido kula mwe wazazi hama hadisi hama hiyo hama kalima subinadamu bidoko uregle wanadamu watawazedira ni uzamba mikadolia bonaja faransa je continue toujours mon combat s'il vous plaît nalstehilane respecteane mlatije banade ya mru nabe politiki hae sha tilaki hulungu helu ikaudu wakahanza sha wallahi na Mwenyezi Mungu wede mwana ma mesije ta okomor baike mtuje jokatija watukufu na rende harma ze message za hatu Mwenyezi Mungu narunike khatima njema Mwenyezi Mungu narunike mwisho mwema mru nafanye politiki yambize kaudia jokahanza hakeso za kipolitiki shamru atsinjie mru harme personnalité hae ne famille hae haukaza mrunga bo tsima kalma ki politique parce que yabo yorohombi yabo katuga manzuango do corrigiana shamjua ukaya on est en France si on était au Comores mimi njajo kilima fit yo jodi ya kiki ya politique yo politique yo jodi attaquer kiki ya politique yo politique y a pas de problème chayo ujonji en dehors de politique haumji ya na ya mfedhehi gamjo utsonga jirdo tuzanadabu na siwasaka jazo ya bangano riziomba kwamba action mimi njaya na habitude ya mrujo jabani ande njende mjibu no gamjo hujibu kado nzima nuhambe kalima nzima yode limi nko ujibu wandu ema vampire ne mabibi hunatake oui yele posunjo ufanya te un homme oui je son homme nabyo mahala niliho unji yode limi nko répondre chamiti de hiabanu ola hamba nambe c'est pas mon truc t'es un vrai homme oui tu m'as menacé tu m'as insulté oui j'arrive t'es où gamjo huja yode limi nko fonctionne shanja jo porjo yabanu ola hande yabangu ni muzisi ola hande ya mini muzisi e video yangu do hambie mahala ni uliyo nije yode mimi niko marche chamiti mro do he ndo fanya bangano wa ola hamba zaza hojao kokwa hojao mwanamsha hojao je suis pas comme ça mwaname kado wangana mwaname hamba ukate où pour que je viens gawenda hu je regliane ze compte nikane mihono ya ujokana mu c'est comme ça chaka mjajo parjo shian hebanu ndo wangana na mdo lado hamba no ho hujibu do hambia ukaya nganjo huja gawenda hu yode hili mimi nko marche Mwenyezi Mungu narunike khatima njema tukufu Mwenyezi Mungu narunike musumema insha Allah ya lijali khair na baraka
Nzikaza nabi mwanama tilaki ukaya je pas aimé alaykum salam serena elika luanje li deri wa hangu usidwazo kaya azali yonjilwa nayi hema kalima kauyamba hujotabi jelike makalima kauyamba wakaufeve hikiki ya uyambilo azali hambilo ayo nabo swa sakardia ya koso ne kardia jibiwa eske izo du zowanzao sikaza yao watu kufu ngarja harmaze suje za haka Mwenyezi Mungu narnike hatima njema yarnike musumu ndio unipara. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Mwenyezi Mungu yarnike musumu mwema. Ranjanja harmaze suje gamwambia ninyi mlo TikTok. Hene usiku nlo harma live banu nyi wona ke video yo couper isignale hata ikupelo. Ganyabo gamnangaliao kamtuta pote sur certain wala makaliboshi wato ujibi wanezembe sijiri yoru wanonizo ngwajao ngwa sinyaleo banyunga nyabo mradi mapopote kamtuta pote ili ha protege live shaga mdazao hata mono juzi boya sinyaleo hata kupela njafanya ya sai simlawani yabona mketi mfanye au popote mdona ngalia shamtita pote ili ha protege ye live kumkuwa rambe izwekao dorambe omwishie shana mketsabu mkihamade marobo kaka mtapote je m'en fous yo kupela mitso continue hun watu kufu wa jamali fugajar maze sujet ye sujet amando nzadze ulo hunu Faransa ikawa hundu majito izonga hundu wenji gajo hundu wenji aukaya mwanam sheikao walolwani mrumme emrumaho ya hwanza emrumaho ya hwanziza mazaya wanawane ye mhuya lona 18 ans que jamba huono maname mraji na Faransa hunu Marseille ha perturbe esprit ha vraiment coup de foudre à un jeune ici à Marseille mais t'as eu un coup de foudre à quelqu'un qui est au Comores ye coup de foudre wa ihunra iho Komori hujihunru hutowe mrumaho bangwanzo hunra unafasia wa udo hadisi dawona ola moto yahuda bahele photo Facebook mbaba wa wanawane humrihele pake bahambia ukaya ngodongo ko telefoni haku mbaba wa wanawane humtoa bahambia ukaya sheri yewe ndo mhadisi yo finalement wa alaykum salam Manuru Yusuf finalement hudunge mrumaho haumone satambu na mashaka dangu anzokanga wa harme shambru hudo parabi bwana harusi finalement ye izo zakaujiri zonsi pia kwa mrumeti mpara mbabahe mwana wo yabonga mjo finalement za jirihir ola mrumme yomkinishi halala hadone bwe mrumshahe ya jiparo apel video hado jusemindu yobu wa Burundi subhanallah yone saula ulo Komores ye mrumme baada haramba ukangwa zo mrumshaha hajihundu habaye hanywa ha fermer sa bouche gazim tabisha usha vraiment yefenya shayike mwanamme wallahi hajoba qu'est-ce que tu fais garija e mwanam shawai hajwa mwanamme Komores hamana ni mrumma hahe ikawo ide mbaba huwanahi wa wanawane e mwana ye mhu ngena 18 ans et mwana muhika ngena 18 ans nge yabo na wahu walona âge de 15 ans âge de 14 ans wanawane finalement haja tombe amoureux na mru ikaonge Komores au lieu ya tombe amoureux na mru ikaonge hunumanga Marseille ujisahilishe shawende hutombe amoureux yode radia hemru maho bada humbelia rabo na mru lo Komores e mwanadamu ulo Komores ikawa tombe amuro naye hahubabaisa hamakalima na mafoto na burundiza appel video mko uzifanya finalement mrumaha humtoa hende zahe bangwanzo accès libre hu investise zemali zaho wanaha ya wanawane hufanya haini za ufanya na bohambiziwa ne mrumme ne bwana ola rahaya ida ya 3 mois ya mrumaha ya mfungwa mikatola kanzima hafanya haini za ufanya hambiziwa nola mwanamme ulo Komori wambiziwa a distansi banda wambiziwa eza jirihiri ola mwanamshe haunjilia haina riali na haina mapesa ya howana habeshia ula bwana ola yafanye msafara ye fami ya he mwanamme ola ne mwanamme ola ngena wanashwahe hunu kwa japaro muhimilia kwa japaro hafilia ye mwanamshola ha investise zemali zaho wanaha hazitsanganya hata halola ne mjomba ola ha deplace bwana ola hawasili hunu manga
watukufu ye hadisi kaujaje badala ha deplace ula mrumahe hujahunu akadene hunu Marseille Mwenyezi Mungu akaanza pinise mzazi wei subhanallah hauke hadisi mwanamme wei haja 2022 Faransa hajaka ukawa mzazi 2023 hajuhane mwana wa 18 ya Latif hajuhane mwana wa 18 subhanallah wa Mwenyezi Mungu ya kanza ya hupinise ye manyanya hanipara haneleza ye hadisi uke mwana emanama harengi mwana mme hatowe mrumahi hamfanya jau ye mwana mme wo hajuhane mwana heleza njaka ukubali hadisi simwabia nike nimerohe mwanyanyu sipare mwana mshewoi simwabia mitulamu hanikupea simweleza simfanya message vocal sur WhatsApp simweleza haishaka janjibu hajihundu hata haruma yetsumu homandoni diye kaunipara ni konfirme ukabotila ila hadisi wambilwa ila ya kweli Yemana mzazi aka ukonfirme hindri dabo ya jokaya ye bwanangu ye shida ini mwana hahepari hambala huenda pari subhanallah haruma mwezi mtukufu hamanda unu eske ngu ye shida ina mwana hamandu woje ye habizi wanaye ye mbaba hazijua mbaba kajazijua watukufu baada ye mwanya nyahanipara haneleze hadisi ya ukaya botula banu gabo ngongo nziro za jiri harme famia hangu nsuhambia uzambe shanga muhambio ili uzitunde izo njo hambia bana ye mwanama hakana mrumahahe mbaba wa ho wanahahe ikambaba ho wanahe woidi amnika kirtasi mbaba ho wanahe woidi amnika maisha msitapote nyimle TikTok na mwensi helile ikupelo je m'en fous wa lo fier wa ni suivre dans le Facebook c'est à votre devoir parce que sur la certaine que je coupe haneleza uka emu wangu hakani mrumaye mbaba huwana hahe wakahanzana wakawinzana uodi amnika makirtasi haja hachange hatuwa mbaba he mwana hahe baada hamtua hajua mwanamme komori hojua mwanamme ulo komori shazemaliza howana zikawendele ya mwanamme ola mzazi ha investise mali ya howana ya jitarma mtsango habeshaya ola mwanamme bahata wanasho wa mwanamme oyi wa upara mzazi o wakati mzazi hadiso dene mwanao wa umpara na tseho na ambiansi kumkwangu wa ukontabwe mwanao ya nzoji ya mlole ya lole mzade woyi zila pia warenge manga wa ikaza bo hitwa june mato wadiwa zaka oyi mwanamsha ulona wana wandumaduhazi wana wane eza jirihingi ola banda haneleza hanabeukaya banwa basa ezilon zero ripasa confirmation wa alaikum islam kikimaweni longue vie à toi mon frère ya ukaya banemru mme henza hepari nguye shida ene mwana wa mzazi ngwa enshio wazima watukufu ye bwana woyi banda ye mwana mshe hanambia tabansi na ujua ulongo wesu jeenu fanya unike nimero ya hema nyanyuho nimpareli hadisi hade mwanama kana wabia ndongo raili ngumanzo gwanzo mwanamme ewa ngwanzo mwanamme hatabwe mwanamme ya mransi yatra waenda ya dunga kaliboshi ya dunge mwana ya lodene mwana amba toujours hanike nimero ili hanzani confirme si pare mzazi wei depuis longtemps rahi Ramadan e mwezi wa Ramadhani wajakana nyaza huja ili ya toni kamba iza makalima si c'est vrai emrumahe hazifanya ola mwanamshe kajanrenga hakaunipara yani confirme haruma mwezi wa Ramadhani ya mbebotura gi obligatoire no hambe realite izokole mwanamme uo merci beaucoup kikimaweni e mwanamme uo mide na mrenga heze maliza ho wana hangu huja hunumanga haja 2022 hata 2023 homu sizoni handi so change tiele wakangu change Sharo change tiele wakanga bo mnafiti na wahaye ni mwana hangulo na 18 ans. Alaikum islam Ibrahima Amina. Yebo wadzaze mlohu nufaranza. Gani nuango umahanyu mazada nyinawo. Gamjonsu ya ukaya sevrengo josaya bo wende komori. Wende warengesha babi uja unukesha babi ungu jujakele nsize. Nzia ya bulo hata ya bira wanandu maduhazi. Izo nizo mjitrompeo. Gwansi ya ukango josa komori. Wende warengesha babi.
Yajia kene nsizenzia ya bira wana wandu maduhazi. Na bongo jokanga wana yabo wazimba. Waliona zungo. Kumkana zubu wadzadzi maduelewa. Banga mjuhotsu ya udotombe maamuru ya wanadamu walohule. Vanu kabala hurenge mdu maho mwanamme hunu. Ijuhamba hurenge hunu Faransa. Shahu investisa zemani. Uwakati ya mzazi ya nipara. Si para mbabahe mwana wa mzaya. Hanebia tura mweke mwana hangu halo lonja towa idhini. Kartu juwa hamlola ukajamlola. Shemdu mshangu uo. Izoti mwambe kahewe. Gojo jitswa. Gonirendo nai. Yende hata wakati ulala dene mrumaha. Ula mrumsha ujua ulala masihu 2 heures du matin. Gare m'appelle vite aux autres du Semava, déjà comme ça. Yadone salida bali le Comore. Gamonsio boazadze. Ukayangojo ikija ukehunu. Ukanemru maha hunu Faransa. Walaikum salam Hassan. Ukanemru maha hunu Faransa. Ujihensi bomzadze à vrai dire. Subhanallah. Nyezi munaniki khatima njema. Ujihensi bomzadze à vrai dire ya ukaya. Yeshababi wa mrega Komori. Yeshababi wokwedi ngujuja ya hukenensise. Gabo wanromara wasa Komori darenga wanaume. Wa wanromara rotsparololo. Ema bibi ya obo ya waswili. Wa watrahi wedezao. Gena benyu wadzadzi mazamdo na wanamaduhazi. Gamjore mwani maavesa jemzadzi weibanda harendeha. Hamashiba. Izo mrumahe ya mfanya. Hatrahi mbaba hawana hahe. Harengeze mariza hawana. Harenge mwanamme Komori. Hawasulu ni 2022 mwanamme. E mwanamme hawasulu 2022. Hajuha. E yatlande yede zahedo. Ye mwana hahe de yatlande mwana wa mzazi. Na mwana msholo na 18 ans. De yatlande ya lauda honi yeda zahe. Na mzazi hakaudo dute ye mrumaha hene mwana. Shangwa mukaya vale mwana hahe hende zahe parce que gena âge de la folie, gena besoin ya dunge mabibi ne makababa monziani. Finalement ula mrume hata makahari hata haroha hezahe pari hamanane mrumshi. Wadungu zetabu hifi. Wahundu kabala ye mwana hahe mwana mshenge wadzima dena ula mwana mme. Ye mwana hahe wa 18 ans. Hadungu ye mbaba. Ye mbaba ikawo de we mzazi ya mrenga. Izo dizo mnyezi mgu ya kanza ya hupini sebo mzazi. Mdojo ukaya hewe. Karido fikiri lololea. Owalo Komori zembio za hao wajemanga. Owalo Komori la plupart ya hao heni mimi wakati na ka Komori. Daike ça va blesser cette femme. Sikana mwanamshe wo hakauna nzagajaka wo na gajaka wo ishia. Je vais éviter de la blesser. Ntina ujorongwa kalima jinra jina. Sika u tsede hata Facebook ya hangu timnikaye mo de passe. Tsede hata hadot la photo la hangu na ye harma Facebook ya hangu profili. Walanga mimnashoni ga universite. Katina ya tunifanya kaunigate. Hakaunanza. Hakaunibesha tout ce que je veux. Shatira mbuwa ya ukaya. Botwira wohenda Faransa jomkinishi haumrende na hii. Wanze umtrahi. Vaut mieux que tu arrêtes depuis au Comore. Tija tizia. Abdou, le jila hongalea unwaku s'il vous plaît. Abdou. Le jila hongalea unwaku. Mnyezi Mungu narniki khatima njema. Mnyezi Mungu narniki mwisomema. Mnyezi Mungu arijali taufiki na hikma. Rilo ya ukaya. Vanua na damu wenju walo Komori ye bazi hao. Rije hunu manga. Mimi ye fikira yutsikanio. Na ikemdulu na 60 ans. Na ikemdulu na 70 ans. Zembio zangu ni fishidi hata ni mramene hata na betsifu haye. Ya nirenge ujamanga. Iyo ni objectif ya hatu. Wanasho hangu. Na mfikiringo avant qu'il soit trop tard. Na mfikiringo avant qu'il soit trop tard. Wei hajinasa. Jawenzu wanzua jinasa. Wei hajinuse shafuha. Ye mwanamme kadisina tamba pichi. Katsona kawede mzaja rangaze maliza huwana mrega ujahon. Katsona kawede mzaja jisakrifi ya towe mru mahenda zahe ya mrega ujahon. Shatso ikajajuha na mwana mshemrajina. Shahajuha ne mwana wa mzaze. Tsasinga seharmatumu. Gesupsione wao kaya ngwa wazima wanshio pari. Daini mwana mmewe. Subhanallah. S'il vous plaît, nimlo TikTok na mtapote parce qu'il y a des signaux. Na mtapote parce qu'il y a des signaux. Mnyezi Mungu narniki khatima njema. Mnyezi Mungu narniki mwisomema. Mnyezi Mungu arijali hirna baraka. Ni wanasho hatu mjiankili. Kabati Mungu lo Komori yatujo hutole sekre.
kabati position ya ulokomani watu jofanya ni wamenyaniza esprit zembio za hawa wasuli hunu ya bobo mdzadze ulona wana wa maduhazi goji wansi ya ukaya yenu wakatujua data hurenke mwana mekomori wungu juja ya nshide na we emwa ya lemewe ya lisoro joana weito yi hazifanya hawasuli il sambale kui ne mrumshe harenge mwana baide ulumna freshi yede ulumbiti yede alingana naye haukaya wode bani he mwana hao wode bani he mwana hao ya bobo mwana mshe wewe lojwa kainu piniso Mwenyezi Mungu hufanyia hauke mrumaho humrende naye humtoa hasibabu kalibo chilitsona maana hurengele kalibo shiloli wasu litsoe ngu hupinise hukauhansi ya ukai mwana mme uo ngujo uhanza rahana mbaba wana hukauhansi bo mwana mshe wewe ya uke mrume wa mrenga komori bala kweli hafu hawe heze malumbeshe yao hafu hawe hemataka mbeshe yao baho wana shwahe kwa tina honte. Vous n'êtes pas honte. On applaudisse. Mhimili manam mahanyu. So ya wasuli ya jarade manam shoinai. Olio ya wambie manam mahanyu kaya izoka zirendwa. Juhana manam shemrajina. Shaho juhane mana wa hemrum shao. Bahare mana wumna manam faransa mzungu. Ya bongo jokubale manipulation. Dizo honde humfanya ndongo ikao zanyumeni. Ye moto we esprit menya. Katsuo na katsushia. Itoti mbaba hahe wa mrenga ujahun. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu narnike musoma ya Rabbi. Subhanallah. Wazazi hamanani kamdo fikir avant qu'il soit trop tard. Kamdo fikir avant qu'il soit trop tard. Gabwazade wenji wa sahula wajibala mi de jeunes vient mi de donner nationalité. Gamodona baba isema bogoswa lokomori. Gamodona baba isema sababu lokomori. Hudwa zekesha babi wala ngujo fanya haini za hufanya. Yanji haini bwa unjia. Ni ya humenye esprit ne umrege ujahunu. Wanawashi wanga onda warenga wanaume ujahunu wanaume wa watlao. Wanaume wanga warenga wanawashi hula ujahunu wa watlao. Ngera de mzadze wambaga wena wana. Ukubalina zo soso yuhada ya hata wadu warenga mwanamme ya jehunu. Wanaume hao. Wadu hamplodise na ujibiwa nizo kaudo urendao. Finalima pa wanaume hao walisha mdudu. Haukaya gwajaka wona ukaya ilaibu diwanzo wapate. Mwenyezi Mungu narpone shari. S'il vous plaît, mes sœurs, comoriennes, namfikiri avant qu'il soit trop tard. Gasi wenji hunu Faransa riloma celibateri. Gasi wenji hunu Faransa ikao kama ani karijalola. Zabandri mtu interesi ya utaha wanaume walo hunu olio ya urenga zemali za hawana. Wende warenge mruko mori, ye mraja hule mmebali. Wende hurenge bwana weitwe haja hufanya trahizo. Trahizo nziro haukaha hurenge mwana. Trahizo nziro haukaya hurenge mwana. Mwana hawa 18 kutsumona. Kutsujo mbabani kaudo ya liyo finalma hujahu hunduka nge pari dene bwana woi. Hujahu hunduka ya nguyeshi da wene mrumaha. Subhanallah. Kamjia kili bwana shohangu. Kamjia kili madoelewa. Mbaba ya zayo wanadena wawudu umwana ukaya. Katina valeur. Shawo wanzoda gaspiema pesa wadu wensikangu hanzo. Izo warede mrumaha. Izo nizo yaje ya hurenda. Chaye différence de ukaya. Oui, il a ça du sauf mon frère. Alaykoum salam. Chaye différence de ukaya. Ye mrumme wa mrenga harenge manaha. Subhanallah. Hunu wajaya ma soeur la mien. Ye kade ma célibataire wajaya. Ye kade ma zababi ma bogosingo wa uhunu. Ye kade ma zababi kao wafanyo hazingo wa uhunu. Chale wa mbuku concerne ma réseaux sociaux baba ici wa mriamba salut tu es belle. Salut tu es charmante. Je pense pas que t'as dit que tu as des enfants. Oui, j'ai un enfant de 18 ans. Non, ça se voit pas. On dirait que t'as 18 ans. Ah, c'est vrai? Oui, on dirait que t'as 18 ans. Là, de les karibo shibada ngwanzua humanipuler esprit. Katsuhambia ukaya ngawe mrumdu hazi lelo wana ubakida wene mrumaho. Shangu jado huflate putain.
tu es belle. Nabalango Nokaya, il a des rides. Il a des rides. Tu vois que vraiment, vraiment, t'es charmante. Vraiment, tu es belle. Oui, tu sais, non, 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 ne mens pas. Utina benra beaucoup jazaya. Aïe. Heli ulo ujuanga we jeune haku. Yone hele makaliboshi wako babaisa. Wanasho hatu wazaza hatu. Ikawaza ya tsukubalo uzaze. Gwanzo watu twa titi. Odonja non 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 minja kubalika uza. Non 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 non, c'est vrai. Les photos là holo ni pas rappel vidéo ni hono. Ah non 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 kujazaya non. Na balabo mzaze ngotsongo hadalo ili ya hurengeze mali ya huflata humenye esprit ba hudamba ha ye mrumango kalwa bagami jeune. E mrumango chomba nge jeune na bwasa de nawe. Ngujoka ta une maman. Ta une maman. Na mzida urisa. Et ma sababu walo komoni ngwajuma ba tout ce qu'il faut. Wa mrandeni folle. Hata wanyi mdaba putain. Ye mdumangu kajapanga bakanga jeune. Gwanzo bende hukana 20 ans. Huja gawena 30 ans. Huasuli dans les 40 ans. Gwanzo mba we jeune. Yabdallah maliku alaikum salam. Subhanallah. S'il vous plaît. Wa ukwana mwambia nukawa we mrukoko. Haukikanda gawe mrukoko. Gojom bloqué. Ah. Non. C'est vrai. Non, non, je pense, mrukatson ata uparozaya. Na ola mru deja sale mewa. Ya lona mbahata ijorema, subhanallah. Et mruha heyabala ngejuma flatte. Non, je vois pas. En tout cas, vraiment, tu m'intéresses, tu me plais. T'as un mari, winga minamrume. Ah, putain, il a de la chance, ton mari, de te trouver. Non, shawaha le mewa gemrumruazi. Ah, wow. C'est vrai, en tout cas, vraiment, ça me fera plaisir. Hein. Essayez de m'appeler à chaque fois, parce que ça me fera du bien. C'est vrai. C'est vrai. Oui, j'ai maigri. Oui, c'est vrai. Putain, s'il vous plaît. Il a pris un jeune. Il est jeune, il a pris sa fille, il a pris la fille de sa femme. Subhanallah. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Ni wanasho hangu, mkane uwezo. Cette femme, il a fait n'importe quoi. Haukaya ye mwanamme ya mrenga ujaunu. Aba sangu yensu dene mwanahe mwanamshewoyi. Ye mwanahe mwanamshewoyi, il a 18 ans. Yemzadze gena dans le 43 ans. Harenge mwanamme komora en 2022. Ye mwanamme haja. Ye mwanamme hawasul. Bande mwanamme hawasuli. E izu yafanya hili. Ha resiste 2022, 2023. Hajuhane mwana. Aba salzaba ngwa upari wa waili. Gwa enshi upari dene mwanahe mwanamme mrumshaha. Ils ont dit ce bon que vous étiez en France. Vous rêvez des mecs au Comores. Alors qu'ici, il y en a beaucoup qui sont célibataires. T'as vu ce que la femme, la dame, il a fait? Nyezingu hampinise olabana ola hajuhane mwana. Garuhabia ubu mwana mmewewe. Warengwa ujahunu Faransa. Nemrumsha haho ya hwanza ya hwanziza. Yarengaze maliza ho wana ya hudeplase ujahunu manga. Eske wau binadamu hojuha? Eske ubinadamu yo normali hojuha? Bu mwanamshe wewe, bu bwana wewe. Watsuona sacrifice ya mwanamshe wewe. Ya jitole ya rengeze madiza ho wana. Ya hudeplase ujahunu Faransa. Kujabakisha na ubinadamu. Ya unaukaya bansika komor harma galer. Sika usufre komor. Sitabiha komor. Sira contre une dame. Mzadze wa wana. Harengeze madiza ha. Zaho wana ha hudeplasa ujaunu manga. Kujauna ya ukaya homanado nae, c'est mieux de prendre quelqu'un. Manam shemrajina, shahuono ke meilleure solution de orange mwana mzadzawai. Et meilleure solution de orange yemwana mzadzawai. Subhanallah. Et meilleure solution de orange yemwana mzadze. Wende wa nshida wenae. Subhanallah. S'il vous plaît, n'am tapote ba y a des signaux.
Vous voyez TikTok à chaque fois, et là, il va TikTok ou kaga sarmaz émission que déjà pas le team et coupé là ni TikTok, et je signale. Gagné abo comme tu tapoté. L'important c'est je suis sur Facebook. Ou nous kana ushida ko wale ou nous gata uzeke. Nyezi Mungu na niki khatima njima niki musomem. Wana shohangu mdo hunu Faransa. Na mfikirie owana ya mwando. Utsione buzidi umelilobasha. Hawone buzidi umewakasumba uhobasha ihodo hatu langu. Uone buzidi umelilobasha. Haheya gudongo hukuna nanchenga je t'aime. Hukubalike je t'aime ila ya kweli. Ye je t'aime ila nga ijao bangawe manga. Ye je t'aime ila nga ijao bangawe métropole. Elle a besoin de venir ici. Subhanallah. Mon cœur, mon bébé. Gwamflatoni hanrabo. Ikokenu wakatwa wasuli. Odoka wa upade, ha? Shavuli baba ntijizinga manyo mwimuti kanzanje. Subhanallah. Wana jete mwa mafiti. Wana ngamuhanzo wa mafiti. Wana tifuhawa wa mafiti. Wana monkeru wa mafiti. Wana mombebi wa mafiti. Ika ukabati zila wa uhomwenenia. Shanga zila wa upar hypocrisie. Subhanallah. Sawe mzaze wewe abasa hujinuse shafua. Hukubali huavue. Hunambia banda huono ya ukaya zishili za mpaka. Emrumaha huwa mrega ujaunu. Guyeshidene manaha opari. Haimbuya haho bojin rubi. Manamne hamanda we yabo hulihitima. Yabo hulihitima. Subhanallah. Gabwane da mwenji wazifanya uhunu manga. Msido na mirakli banga vuyarenge manahe manamshohahe. Gabo bwana tsoka na uzia hofuri zambabi wana ngubu. Ye bwana we mwana mshwahe hamrege ujahunu. Wome mperme mer. Hamrege ujahunu Faransa. Handi hamhuli ya kirtasi nationalite hamnika. Hajuha ya buharenge mwana mshwahe na buda bidia mloze. Abasawa sawa zaya wana waili. Abasawa sawa zaya wana waili. Dende mwana mshwahe. Yabo mchido na bizari. Ima jaraha ya jilio yanu. Mweshile yanga mweshile usujenu lifanya 3 fois à 4 fois. Hajuha ne mwana wahe mwana mshwahahe wa mbaba mzima mzaze mzima. E mwana mshwahahe de ya mrenga hula ujahunu Faransa. Haukaya wede mwana mhahe wa mbaba mzima mzaze mzima. Hajaha unu ya ukavomieni dunge nitimizi zonandisa. Hamrenge Faransa ukomari ujahunu. Hamhulia na kirtasi nationalite. Hamnika. Yabe mwana mhenge na nationalite. Kajauna mrumshe wa umrenga. Baada gabo mabledari wenji. Gasi wenji si mabledari wanaume. Nana mabledari wanawashe. Shahuono ukaya meilleure solution. Hauno ya ukaya. Yezili wabideli be mwana mshwahahe. Hajuha harenge mwana wahe mwana mshwahahe. Ya mhuliaza kirtasi. Ya mdeplase komoru jahunu. Wa mbebe mzaze mzima. Hambala hata wahendo msiruni. Abasal zaba wazawa na waili. Ye fami wajuha ngwanza hare mwana mshe. Ya samihe mwana mhahe. Ngamona obu wa komori. Alafu wenji butira. Zenongozi nugazi jirio. Vumaredi hama fantomu. Mlona esprit diabolique. Izo zijiri. Harimo mji wa Marseille. Yabo mtido na mastanjabu. Mtido jishangaza. S'il vous plaît TikTok. Kamtuta pote nge sinyale wao. Nsinawe sheleziza tena. Kamtuta pote nge sinyale wao. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Yarinike mwiso mwema. Nambie mwanadamu ya ukaya. Wallah. Merci mlombaye riji. Wallah. Hata wallah. Ngojo hunra majitso. Na wedo jua ya ukaya. Ya aibuyo ngejo ukele nsiza. Zabarinu mzazahe mwana woyi. Ya to ujuha. Ya zaba hom juha mwana mme woyi. Ya mwana mme woyi ya to ujuha. Ya rima gungu. Haukaya hafanongo za suka ubidi zifanyiwa. Shana zimundo nenyiwa zaze. Mlohunu manga. Mto ukubali ukaya ibidi mkinaye. Bomlona wanrua umewazaya nanyi. Wamanzani wamanzizani. Mto ujokaye mbaba. Hauye mrume ya nanza. Raza ya wanawane. Woyi hananziza. Waidanika kirtasi. Shangani na shahawa shaalwa. Bade mahaba ya amuru ya komorina hunu yuma. Yo ya peu. Gawe komori nga mshide tu satisfait Faransa. Jusqu'à ce que tu devenir folle. Gawe komori nga mshide tu honesa. Zilongo zaki bizarre. Hata udombe. Hata joka hawaswili. Ya jia hutsibena ya huredenai. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema. Watukufu
Mwenyezi Mungu nanikimzade we rohoku na hikma na taufiki shana dojo kaya we Mwenyezi Mungu dia kaumliwa hujuha wandi warengi karibu shi walijua harma rezo sosio wanaumahu wa encourage wanashahu wa encourage shakwa tuhunga namna ya ujuha wa wambie ya ukaya izo kazi rendwa bakida uni mwanamshewoi she mwanamshewoi ya juhe ya trahemru mahae ya towemru mahae na balangu lindo ya uyandui wahahe ya jia mtsimbembi yandui haja hahurenge mwana hendeza izo de jo hunga wanawashe wenji ikaungani na vizio diabolique za ujuha mwanzima rengi wandu komori mtrahe wandu wa umahanyu bahari mjia gani maamuro ya wandu walo komori mdiwa za kazi Facebook na wanadamu walo komori walo sur les réseaux gwa uhamade mapirati mafricain wadongomba baisanize esprit hata mtuweze nguo wamameuka gujanere ya mapesa mjo publie bahi yode heli la plupart ya huwa naume walo komori gwa jihada yao ya hambaga muhanzo waje wamfuteni lape izo deza hunga mwanamshe woi mwaname woi hajabanda wambizi wa alwa hata ida kejafanyishia shahaji hungu wae subhanallah Mwenyezi Mungu na niki khatima njema abasar zambao ula shababi haja 2022 banda mwanamshi hatrahim baba hoana haja 2022 hajuhane mwana ngedene mwana ihopari subhanallah weide mwana wa mzazi Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike mwisho mwema watukufu kabati ngonziro oui Irshad Ali Yassine bonjour kabati ngonziro et comme mwanadamu gujonoka je suis heureuse mwanamshi gujonoka je suis heureuse alors qu'il attend le pur. Tu es là, tu penses que moi tu rames que je suis l'un de toi. Quand je dis que je t'aime, tu penses que c'est vrai, je t'aime. Quand je dis vraiment, tu es très belle, tu es jeune, tu penses que c'est vrai, tu es très belle, tu es jeune. Quand je dis que vraiment, à chaque temps, je pense à toi. À chaque temps, vraiment, j'arrive même pas à te sortir de ma tête. Je te vois dans mes yeux. Même si je suis aux toilettes, je te vois toujours que tu m'accompagnes. Watuko, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Wauandu wanzu mapesa. Wauandu wanzu hu arnakibu mwanamshi. Wauandu ikao watso avre hamahaba. Wauandu ikao wanzu intérêt personnel. Na uwa waswili kwa japaro shida wa resiste wafanya même 4 mois. Wautla wawende zao. Mtsidi wa zekagasi na mwanamsho hatu. Yesuje yu elifanya 2021. Haji suicide hawahi harenge javeli na mafiti hanu na ihakana mwana waturamwa hakana wana ya mwana mshwatu harenge mwana Maroko mwana meu hawasuli même pas 8 semaines et mwana mshi hajua botlasi et mwana me hamandi shabaro kaya désolé vanu mimi ngamina mwana mshi mraji na ni mwanzao tina ujua ni bakida minawe 8 semaines et mwana mshi ola banda haji tole hazimaliza howana hawahi haji hanza yaji assassine gamoshela san 2021 tifanye message hiyo Mwenyezi Mungu banda usiku mwana mshi wiko jaja kajaranti wana watimizi watano na mwana mtiti waturamwa Mwenyezi Mungu hamuhisha haukaya kajafa e mwana mshi hajuha hakite faransa hezahe la rinyo hindi hangara zaha yori ambaba ni Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisomema inshallah ya Latif wana shohangu s'il vous plaît de hukana baraka msijimba baisonu wangu walo hulengera benyu wangu ikao mazaya s'il vous plaît ni wangu ikao deja wana hanyo walo maduhazi zenzia zabu hato wana walo maduhazi walo wa age na mpanse wana mtipanse makaliboshi watuna hata mradi wa maisha objectifu hao wajemanga wanawashe wenji mlona za fikira zanzamu de marengi wanaume komari maratsonga umahanyu hewe eza hunda wa isimunrani kamtsuki nanu wanaikaungani na nanrumadua shaka mazuma pulie mavayu kuna urega kaliboshi jeune wa 30 ans hau jeune wa 28 ans hau jeune wa 35 ans umrege komori ya jebanu ya onekaga na mwana mrwa mararu kaka na ujuhane mwana ula hau ya dotunje mwana ula humshanani gamzijua o Gwajo ujuhanu wana ola hawadu watsunjia homshanani. Hawadu wangali wakati wavaya o. Haukawa wanada mwika watsona roho. Iyo konsei. Watukufu ngarenda uharuma et deuxième sujet. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema narniki mwisomema. Yemzadze woi zinu huzanza. Zinu huzanza. Huzifanya Mwenyezi Mungu akauhuliva wenji rombo Mwenyezi Mungu afikiri nge wafanye mwanadamu woi kajaona ya ukaya wede mrumme de mrumshi ya mrenga ujahuno shahaju hayabo hajuhane mwana
Est-ce que harmet sumu gamu shobadzima? Est-ce que manawai rangu 2023 ça c'est le 2024? Yengo mfanyo apeli katuparo wa mzaya banda hujuha hurenge mzaze huja hurenge mwana garandao harma et deuxième message. Et deuxième message ga mwanzoni wanao memnishilie haukaya la plupart ya wanaume wengi waloliwa na shuhatu na hii ikaungwa jundao na makirtasi heni wakati wazaya ngwatabishwa na shuhatu wanika kirtasi finalement emnarialiwa ho wana ngwarengao gasi na mwana mshuhatu ya jahulu ngasi na troaza haloloni mwanamme wazaya wanawaidi. Merci beaucoup Irshad. Haloloni mwanamme ulona nationalité wazaya wanawaidi. Et madame Shahatu Gedjuma Utsoni kwa récépissé sans autoriser de travail. Gutsonga Gedjuma Utsoni kwa récépissé. Ezatabishe madame Shahatu ye messagino do kaye madame Shewai rangu yaloloni mwanamme wai kajaparo ba mzaza hemba hindu inutsumu rangu yalolo inutsumu yabidi. Rango siku ya Jafaransa unuma hawarara. Kajaba mzazaha hemba hindu hata 50 euro. Ezitabishwe mwanamshe woyi do ukaya tilolo hauhalali emrumahangu yemnariali wa howana kajaparo niba kajaparo nika finalement sim demande fanya heni za ufanya unikebeke 50 euro yema pesa ya howana nibeshe mzaza hangu yemrume woyi habloke mwanamshe woyi mwanamshe ngi harumatambu baade mwanamshe hanabia ni pare mwanameni mwelezi sio binadamu mwanamshe hafunguwe mrumshahe bahari hanabia boya nabia njaja banu na zirongo wabo sinema si hupara shinrume shiunanya Malikum sambaba kafenol. Si hupara shinrume shiunanya tuambia s'il vous plaît wakuja johanza wema na ufanya hilo dabukanga una nationalité sha wallahi mzazaho ngombomba hinu ye mwanamshwengi na haki boka kaini tsumu ya bili kajaba mzazahe mba hinu et la raison gena haki ya bimzazahe mba hinu yale ya latif subhanallah sha inutsumu ya bili waluli mwanamshewai hata mba hinu kajaparo ba mzazahe Gedjuma Utsoni mwa resepise katsunga hata mba faide ya emnariali wa howana hauka wanaume wenji malulu wana shohatu ikawe mnariali wa howana. Vous n'êtes pas honte, vous n'êtes pas honte les hommes calboches. Il y a des signaux, vas-y TikTok unafanya hata mkupe. Bon, je vais me concentrer ici parce que gagner un commentaire mais il n'y a pas de cœur comme toute la GGM des cœurs et alors que ma calboche va signaler wanaume wenji walo Faransa vanu yemnariali wa howana hawakouliwa ngwarengao. Vous n'êtes pas honte nitsi wanaume nyuhamba wanwaume madume kanga mrumme kadore ngariali ya mwana. Subhanallah shabanda mnikwa makiltasi joka nyotsi pea 90% ya huwa kumadi mlo Faransa va ranyi wazaza hatu ranyi mazababi gamdume makiltasa tu ya hanyu ze nationalite mzurumia wakajambalia ni madina nusu owinji wa hanyu inu hambari viki mjahunu manga mradi hama fantomu na mavayu na zila kiltasi wawa hawahula kutina tamarwa imani kamnyezi Mungu hahusitiri hahuvukisha shamja emnariali wa howana. Bon, c'est déjà vous voyez gamonao monao TikTok c'est déjà signalé et coupé. Vous voyez, je sais que deuxième fois il m'a kalbo shwalo vano aina hali ngwajo ya wabange jo coupé amagali à chaque fois wale TikTok wambo uchafu nezetara hafu kwa japaro menyewaze live go notier yo signal. Vérifiez votre continue. Ah, et là il vous prendra fin dans 10 secondes. Vous voyez, si vous avez dit qu'il y a vraiment TikTok ou ma bibi na ma kalbosh.
Subhanallah. Mon frère Bruce Lee. Boum, mon frère. Longue vie à toi, Bruce Lee. Longue vie à toi, frérot. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Zaho wanaume. La plupart yao. Wabala rohombi. Yonge jo couper avant ça parce que signalewa. Ça va couper tout de suite et je vais recommencer. Wakatugon. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Là, il vous suspendu. Zaho wanaume waliofaransa vanu wajihada yao na upeu na rohombi uenda hata wowo yo objectif yao wadoneke mnariadi wahuandwasha hao wahowana baade mwanamshe waikatina resource ngutsongoro maresepise ye mrumaha hasi yabo kaja parumba même 50 € ya peshi ya mzaza unupeu inu rohombi. Subhanallah. Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Humdulula mrumshe ngawe incapable ya utoa masurufu. Ya unika mrumshe mnariadi ya tujoda hao nobani hao nziani. Ya unika mrumshe daike sa ero ya tutla memba portofeuille ya garde. Hao ya wambie mrumshe kabeshi ya mzaza wa 50 €. Nyimlote toko mono kaya yidungwa yabo yisinyale wa hata ikupe ha mono ka onete en direct la ikupewa. Isignale wata ikupero ya wabasa sandi sangwa jina mti tapote mti signale je m'en fous. Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Mwenyezi Mungu anike musomema. Riambie bana woi ya ukaya kutina honte. Kutsona tahaya. Yemna rialiwa mwana utlini waisha hindri. Wa utohunga mapesa wanike mrumshaha. Ye mrumshaha ho ya renga. Ya peshi ya mzazaha. Zebandu tsomnike mna rialiwa ho wana. Shago ndo mrume nguganye mapesa nguliwa. Yeri yali ya hemwana ya tuniwa ongo anzotsena ya renge. Ni ya subise mrumshaha. Subhanallah. Bon, je sais pas s'il y a de Gabo Ambari Kabati son, je sais pas si c'est vrai. Il y a qu'un Gabo son, Gamjo tapote, m'tapote. Moi, no kaya, on est en direct, il coupe la direct. On était là, il coupe là, il signale, il coupe là, quand il s'engagina. Mwenyezi Mungu anike hatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anike musomema ya Rabbi. Subhanallah. Ya Latif. Wanadamu wanu ngo wapeu. Wanadamu wanu na rohombi. Mrumshaho wa mlola. Wazayada wenaye. Mazawana waili. Ruluna mahamili. Ya tuparoba mzaza hahemba hindu. Na abo halolwa. Wewe husubuti. Huoze bomane Muhammadawe. Wasubuti. Ya mrumshaho ya hudemando kaya na amazoni bemzazangu bahindu. Wenda hata bende mwanamshi hana biatsi hupara. Ham prive. Usubuture nse mrumshaho. Wumfungue bahari turamuha hupara. Bahari turamuha weleza. Uke mrumshaho wayi humlola. Mlolana. Heshara shamguna mtume. Manzize mzaza hahe umanzize fami. Memve ero kujaparo mnika beshi ya mzaza hahe. Yemna riali hoa na ngorongo wawe balo dolone nationalite. Subhanallah. Nyiwa nadamu hinri ya Rabbi. Nyiwa nadamu hinri ya Rabbi. Zabenda mtsolo leo kaganyina na shahanyu. Zabenda ze kiltasi za kifaransa za meyani zesprit. Zabenda ze nationalite za meyani zesprit. Nasa ero na mna 50 € wama na mrugurongo ya garde pour avoir quoi l'intérêt. Na bongo li wa mshahara wa 1300 €. Yemru mshaho ye kado uhunga. Wakudo mbamba hindu. Mnike mnarali huwa nahe. Badi ukoni ngabu wanaume zetobia zahao za kiprinsesi. Ngabu wanaume zetobia zahao za kinduzade. Haina mmeya nzwa protege mrumshe. Yo fanya tout pour toi te mrumshe ya tsikane mbanogo ijo manke. Mrumshe gena bezo ya rende heureuse. Mrumshe gena bezo ya mahadisi mema. Mrumshe gena bezo ya mahaba. Mrumshe gena bezo umfanye des surprises, des cadeaux. Mrumshe gena bezo umsabo sa mama na mtiti. Izo dizo mrumshe aloni zo. E mrumshe we bezo aloni yo.
Doba mzazahi mbahinru buya kakainu tsumu ya bili mzazahi kajala hata mbahinru ya hahe na enge harmado la dejanga sina tsumu ya bili izo pia kamtuzi ona nyimwati kaba numrumshe ho ujaba la japishe mru umabebwe mabaja non c'est pas comme ça numrumshe gena besoin à beaucoup de choses. Parlez-la du bien, consolez-la, fanya tout pour tout. Ou ani umhadisi zenro fanya ni za ufanya mbali mrohe mtembeye mbali mwende mwana restaurant gani na nyumbasha mfanye plaisir mwende l'hoteli mbali ya demo mbali mwende McDo timpaka duwana zalobani mbali mrumshahu wakati mwende mwende mba filmu utitona ukanyima bledari hauwe bledari hausima bledari amenez-la, va les voir de film avec na mwende plage mwa ile mbabi na mzungule mbabi ili umjibize fanya tout pour tate mrumshaho asikane souci chez mrumshaho c'est qu'il veut une seule chose, elle a une marre, elle a marre, elle est malade au cœur parce que kajaparo wa mzazahi mbahinru rangu siku ya njia ndolani. C'est ça, kajaparo wa mzazahi mbahinru rangu siku ya njia ndolani. C'est pas bien. Wotsi binadamu ya Rabbi. Subhanallah. Ni wanti kabanu mrumshe, mrugu sobola mrumshe wazaya mvirizize wana. Et mrumsha ungena besoin beaucoup de choses. Yatuone tulamu honziani abe gudungo tulamu. Yatuone abu nziani abe gudungo abu. Yatuone saidi nziani abe gudungo saidi. Sha mrumshaho yakina yenawe. Yahindi mahadisi mema. Umtese. Créer des mots pour la rendre heureuse. Mzingare, mzinise, mjuse, umbare, tout ça. Fais-la des bisous à chaque temps. Fais des choses que mrumshaho gujodo na tahadi ka gujoda honi. Izo logo ikawo bojingo kutuzifanya. Hata mbandu ya hule mrumshaho kutunika ni kamzaza hai. Kutunika ni kamzaza hai. 50 € hauve € c'est quoi? Na mresi nyuwa na umemko urenga. Zemali za hoa na hanyu. Ode ya unatuzu wandwasha hanyu wajere. Mrenge mfungu juandwa zade. Mrende ya juwa na umema princess. Mrende hawa na umema princess. Na mreti ba uriisa. Malizama na yo ujere mzaze. Baike wodo akaubidi uniki wasu wodo na situation. Nike mrumshaho pour la faire surprise. Pour la faire plaisir. Subhanallah. Wanawashi wanga walohun waluan galeri ka wanroma hao wazaya. Ngwajiro mnariali wahowana. Ya Rabbi. Ngwazirewe mnariali wahowana. Subhanallah. Subhanallah. Tu es mon mchewe. À cause de moi. Bahari timpara. Lebuzidu melinu. Bahari gena nationalité. Ni mwele zokaya. Ni kemru mshaha mbahindu aremzaza hae. Na umaneda muko unijua. Hasia wanike mdu mshahitu alaka. Bahari hapara turam. Badi hani paranja jarma rezo. Hani paranja ni husuplie. Nuhambi ode mdu mshahaho. Elle a le droit. Umnike mbahindu yale. Ube mzazahe mbahindu. Shamjahunu magabada mlodu wanasho hatu. Kamsona tahaya shaga mazumu kensi juma watsimbi ambi. Na warenda nai. Hati mnaria liwa howana. Mregega mtuma boshoni. Kamsina tahaya. Nikamono haya, nitsuanwa ume. Vous êtes des princesses. Vous êtes des princesses. Watukufu. Mwenyezi Mungu ananike hatima njema. Mwenyezi Mungu ulona mrumshe. Yajue valeur ya mrumshe. Yajue kama mrumshe wenge na fami. Yajue kama mrumshe wenge na mzazi. Yajue kama mrumshe imerite. Yatile watina kama mzazi hali. Shabada gamrugo na zipande wa kibatani wa hanyu. Nusi ya hanyu ikawo ganyina nationalite fantomu mazihula. Ikanga rambula na usonsi pake madzina hanyu makaudu ya bali ya kometidamu ya bali ya. Mpuwe zitwa mlatsa gamdulumuwe ma inosa. Mpuwe zitwa mlatsa gamdulumuwe na shohatu. Bari gamdulumuwe ukaye gamina jao. Na mwone haya mziye. Na mfikiru kaganyina wazaze. Na mdojo kaganyina na shohanyu. Mwanamme hamanda we. Rajaye mrumshahaho parce que c'est pas bien. Ils ont wafanya wotsu binadamu. C'est pas moi qui va marier avec.
parce que min sida minaye shahani para nu heleze ube mzaza hemba hindu si hueleza njahudeya njahurongo wanai bemru mshao mba hindu yani kemzaza hahe babode ya mzaya urisa rangosu kwa njandolani ya tuba mzaza hemba hindu c'est pas bien yabo njarongo wanai shagodu wa mfungwe bahari tihupara Mwenyezi Mungu anapone shari Mwenyezi Mungu anapone shari Subhanallah. Non, désolé, je ne peux pas insister parce que vraiment, il y a des gens, il y a des hommes vraiment qui se comportent comme des femmes. Les hommes comme ça, vous n'êtes pas honte. Reje mrumshaho mwende mafungia tsumu ya bek swami mrumshaho bakaja hurongo wanai kaja hudeya kaja hu insulte shahana ndia umbe mzaza hemba hindu baada hufari hata kutsukiri. Je sais pas si bon vaut mieux appeler ben là la kagabwana damu wajo hupara wajo hamba makalima ujuda hata wawe unjie roho unjie hikma wali uyakaya unsu binadamu. Je donne le numéro. Ikanga bwanadamu wajujo upara nga mto numéro yabo waonesi bambi sila anlaka ikawarongo wa mwanadamu we yanje imani aliyoyukaya vomiere je mrumshahi kajarongo naye mrumshahi kajamdea je mrumshahi gena besoin mrumshahi gena besoin yabe mzaza hemba hin c'est normal 07 74 00 76 57 na mwanzio numero ju kwanza pare yaonese zira aineze fikra zaha 07 74 00 76 57 Gamrejezo 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57. Ah, subhanallah. Gabo madame Chakoutsoi ou commenté banu ou kayangena 6 ans 6 ans de mariage kajaparo bamzaza hemba hindu yabonga mu amini ka wotsi wanza hai ha commenté banu wotsi wanza hai subhanallah wotsi wanza hai shahaju wanza kabe mzaza hemba hindu ya latif watukufu yujo na kangu paro ngujopara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtukufu mwana manshira. Ngo jundora nguda mtukufu. Ni papa kafena lenga mjuro. Oh, demze unilata ça fait longtemps tumunjema. Sababu na wewe inshallah. Okay, papa kafena la rushilia mtukufu. Ya sijilo ya boya he mana nyasi ya hato umana shewatu kaundo ya jando lani alafu ya fanyaweza tu lazimu harmandola de kalima ilo handa ningari lanio si wase kaundo ya sibanga rishia chabana na banondo ngo handa zine kamjango wazambo bane problemu waname kwa chupanti wazishia chakwa dando wangalie para poro ya wandosha zi mesaji zako zina wengi ndo wandwazali kwa shio wandwazali ndo isho zi mesaji zine zinji zokweli kama mwanamme ngutsingo kufuru shaka kumana katsu njabala yeshia ndongoza mbwa uvala ya jore jaidi ngoni maudi ya unokazi tijema kema mwana mchango afanyazo ndongozinu tabonja jojiviwa amaze ndongoza mbozinu ngazi yeshio alafu ngazi jirio abonge mimi upando wangu na kaandeneleze ndongozinu kanzani utisosu alaranzo kaya baadi mwana mmetsu mromshahi hamrongoza hizo hamkato alakahenza habu ya rumamdende mrongoze ni mwana mshengu mwanzo heli wongu mwanzo awundo mwanelewa gerambi ya izadunga ya manavo mana yando la walolwa
mwanamme ya hangalie ikangu joshinda na kana shida lazima ya hangalia kama na lola ili afanyazia hangalie ikahulola kutwangaliwa wotimba kufuru yabo ntsono kabunga bondola abo ibo hari yabo wanelewa au kandola mushiliano ndola mahaba banamvulola bomwana mme wangalie mndu mshewoyi ekakutina hazu ufanya hazu nongalie mwana mshewoyi alafu leoze nongozo katufanyishiha abo mimi upando wangu mitifundi chakari sema fundi wahamba yabo yondola yosindo angondelewa ewa abo mwana mshoto kake yabo yatodo una mayi hali abo mtsono kadhalika tumujuu kadhalika ngasara mwezi mtukufu yabo mtsono kabanga bondola anelewa yonde adera aye ya hangu mimi nakaanza niona ani ekaya mwanamme hono mwanamshe hono kaya ayide mwanamme hono kaya leungu fanyo hizo aiba awe mwanamshe katono ka anziwe ya lola katunifanya ndo etika yeri yonda mda jina ujumfanyila ndongo au karisu ujusha tongeza au ngambwete cheswa mwanamshe mwanzo yabo hanzenri c'est ça yabo hanzenri ani upando hangu yabo hanzenri kwa maana mjanzo mndu dekaya ngumangalio bien sûr vana ngumjibizo ngwangalo wamzaya unalewa awata yeye mwanamume mzaha hapo mzaha yake mwangalia akatangalia hapo katoto kai azalorand oui awata mzaha yake mwangalia hapo mimi upando wa hangu kijono kaya ya hangu mewoi na nalishetani ikakweli mwanzo mwanamshoi na nalishetani ya rejea mndu mshaha mwangalie heli ya lazimu mndu mshaangaliwa nane mwana ekaya atsurejei ondelewa ekaka tsurejei yabo sasa mno kamfungua yabo nanike mwanamsheze ndongo za lazimu baada ya sasa mfungua atimtabishe maudu tena heli bien sûr wala inde fude rai ya mwanamshe vamezi ngwenda mbule tunda jema lijumwangalia ndio mndume mtajina kedi amba yemana yandola kakabati mushiliano kuina kehunu yake hunu ni mdonde hunde ijokana mwafaka naye abangia diminde rai ya hangu pande ya swala yenu tuleka ngo swala ya tena mzeni mbeko ndene tekelezea wa mashallah yesu ya saya uwi mwanamshe ikao ya zaya wana wane dene mrumshahe mwana hao mhunge na 18 ans dene mrumahe alafu haja hadu tabishe mrumahe bahajua moto komori ikawe moto lo komori uo uhamjua mu interneti ye masuka wala le mrume yo ujua woneke mrumshahe nge telefoni ngufanyo mafiti osoma ula bwana ula lo komori shaha ka ufanya mahasi uha ili katwanza mandede na ula mrumshe finalement mrumshe hamtoa baada kanzaza nafasi zahe dena ula bwana ula lo komori en jeune Welewa, alafu yija harengeze mali za hoana hata habeshea ula mwanamme ola halolo mwanamme ola hambizwa naye a loin ula komori wambiziwa a distance finalement ula mwanamsha harenge mali ya tukanchashi ha déplacer ula mwanamme ujahono 2022 ula mwanamme hajuhane mwana wa 18 ans wa ihopari kao demlio abasal zamba gidene mwana wa hemzadze ola ikao emzade woi hao wazade la plupart hao kwa tweshelea kwa tufikiria ukaya mrumaho wa mranti wa mtrahi aswabu mru lokomori dojo ka lokomori zembezahe ya jehuno wakati jabangu hanzo sura certain hajani zo Mwenyezi Mungu akaujaja onesa ukaya hujahurenge vampire lijuhane mwana ukawede baniha subhanallah subhanallah la quwwata illa billah subhanallah la hawla wala quwwata illa billah imwananme wi hazan imbaboy hazawana tanemte hoyi wazawana wane wana wane yemhunge na 18 ans inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu tumuna mzazi mzazi yaza umwana wanulo na hatemani jibalo na 18 yakaenda yafanya ndogo ya ringi mwana kumoriulo na 25 ama sala na 22 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bado ndanda bila renonda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Ntsijata no mbe ntsijata no ndiye kwa jira mweso alayin. Ntsijata na mbe. Iba ndileka noda. Ya mtajiru kaya hapo mtajiru na ndo maila kwa ikija mfungua. Mbaba nono mbaba mfungua. Izu ya kaumone sane zetambu hamtabisha hata mbaba kaona ukaya hauno zinji, hauno tara hafu zinji, hauno masuala madziro menji, hajundu hamransi shamransi atola kanzima. Ula mzaze kajalata wakati, bon banda haransi wa teida kejati muhabizwane bwana ula komoro. Ya wana umahahi wa muhimilia, wana shohe maname wa ihahimiliwa neze fami, so ye fami ahi wa bazi hanyo, banda hajahunu hajarende, sha na walibu ukaya ngwa wenji kwa zifanya ngwa mashababi walohula walangwa umahabani ne mademi walohunu walangwa nza wa wahameze mali waje wapuande zao abange yabo idedera wishire oui tulilia baba nungamena kwa hangu ambokaya kupata nkunzi gozi Lamina wasembo kayamula kayamuli abonge izo yafanya ngutojoli bwazo izo yambete apaje ngutojoli bwazo imwazo kemoto unjo kujaya bwaja ujojaba kiabo wallah la mwaha wanusu mwaha raruku na umona ngojo ambe sahende hunda jina ngojo ambe tuambi shatsu hazifanya ajabo habakide naye hajuhane mwana wa mzazenza babaka fenol vanua ujiro do ukaya ho wasuli 2022 habakide na mzaze shamzaze akaudona wanataratibu wa hemwana ne mrumme shaye mwana di atadi lauda honi enda zahe vahola mrumme hajuha haroha wama na dona mrumshehe de pari ngwa wadzima hajuha ne mwana wa 18 ans subhanallah njaka neleweza he mwana antura erambe zino hitima urambe zino no wacho eso ala ishindi ambuna mtume ntuja tonwambieje wona zo mndu ambe ntuja tonwambieje samahani lakiwa sawa dingo mtongo babu nsina zo ambo mnsira oui pas facile non nsina zo assalamu alaikum mwana nsina zo Mwenyezi Mungu anike sitara yalike mwisomema yalijali kwa wanadamu wauhimiliana hanjema hawana nezembi avec respect shatsi wanambi haupulana sheo sha avec le respect Mwenyezi Mungu ajalie ye bwana woi yarangwa ujahono ya juhane mwana wa hemromshe ya juka izuka zirendwa nana nazihunga mwana mshe hokaya kamtsukubali kaganyi wazaze kamtsukubali ukaya mzanganyi na wana odwa bido arangeze plasi za hanyo shahini wakati mwazaya wana watimizi 18 à 19 ans mwana yao naomba nrukwamba regle ikawbidi we mzaze urekule mbabi ujilimite zikao de mrendao wazaze kamtsujilimite ihunru woiha juha hende harege mwaname ikawbidi yadole mwana hae ishababi haja hawasuli hamali za mzaze na wana hae hajuhane mwana hende zahe Mwenyezi Mungu alipone shari mdojo ya ukaya homru kubali wa uzaze yo aula jaga wazaze wenji walo faransa banu kwa japaro kubali wa uzaze ekahamba kwezi wa kwajibiwa ekahamba kwezi wa utukiwa Mwenyezi Mungu alipone shari shaho wangu ikawa watu hanza wa amini Mungu waju ya ukaya mwana ye muhimu rahana kulimba ya kulimba ndali kulimba duwa ikao huonokai mwanadamu na ulaha zize grifu hauhuflate hama hadisi ya nrabo hata utombe amure kwa mkuwa âge de 45 ans ta eu coup de foudre yohamba coup de foudre fantôme haukaya uhundu coup de foudre yakahuja ijo humenyele maisha yakahuja ihutsabazono wana subhanallah
Mwenyezi Mungu nalipone shari shaho wazaze watsona roho nane bwana woi fanya weloke mru mshaho kaja huvumbua nai njahudeya vamzazahe mbahinru gomfunguo bati upara tswambia ya ukaya wamru mshe wamlola lona 2 ans zabarinri watuparo vamzaze mwana mshe mbahinru watombesha baike 20 €50 hunate mru mshaho bade mru mshe hadai hakia hai mjihatsi nywa naume maprinsesi gamtsongo urenga zemali za howana shaka mtunatwa ndo shanyu wajere subhanallah Mwenyezi Mungu anapone shari shahanyu yalipue neze fikira fantomu za hanyu likiwa nadamu hanzana hun duniani ho hanza rabbal alamin bon vendredi Mwenyezi Mungu jujaleze sumikadu rafunga zirengo ya samihi emakosa ni madhambi inshallah.